Idemo dalje. Da to nije samo rekli smo apsolutno svako ko sluša može doći da imamo ekstra jednu lopatu. U ovim trenucima dolazi gospodin Milan sa svojom Bog živjeli dečki. kako se Ne znam šta da vam kažem. Imate dobru kičmu, jel? imamo dobru kičmu. Ne fizički, nego psihički. Čovjek ono ima kičmu. Aha, to onda u redu. To je da, ako vas gledam stabilni ste. I teško, leđa će vas boli 100%, čini imate kičmu. A onda dobro, ovako, imamo jedno iznenađenje za vas. Sad ne znam, hoćete li nam pristati na to? Može, pa pristat ću ja da ide dakle da ne napravim. Jel? Tako nam nešto i treba. Dobro. Ovako, slušaj. A neće mi prvi put. Ovako, sljedeće subote... Ove subote, kad ide? Da. Ne sad, ne sutra, nego za jedan dan. Može. Gotovo. Opa, imamo svako I onda ćemo naravno vidjeti što njima treba, da li im treba grijalice, da li im treba televizori, krevet, da li što im treba. To je, danas je četvrtak, petak, to je znači 8 dana. Danas je 18. To je 26. Mogu sam zamoliti, ja još su vidim kako ove situacije je teško da uopće mogu prići o vrtiću čišćeno, ali prilazim da kažete građanima da malo dođu solidarnosti i kažu da pomogu najmlađima i najstarijima kad je riječ o domovima. Da, ali ćemo mi, treba samo ravnateljica vrtića, ja se jučer imao sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola i direktorima vrtića. Ono što oni ne mogu napraviti, a posebno vrtići jer nemaju djeca ne mogu lopatati, a tete isto nisu baš za fizički rad, ako smo džentlmeni, onda ćemo angažirati dodatne snage i sredstva male zimske službe i to odraditi. Ako postojeći sustavi male zimske službe ne može, angažirali smo nezaposlene studente i oni će očistiti ispred svih škola i vrtića. Prema tome, to će danas biti očišćeno samo zimsku službu i to ćemo riješiti. Hvala vam evo vam još jedna ideja. Zovemo i vi da se uključite u akciju najdirektnije, a da pozovemo sve da pomognu čistiti ispred škola vrtića. Hvala vam puno. Odlično. Ljudi, Bog. Čujemo se, Bog. Sad ćemo mi dalje. Da, mi ćemo dalje. Bog, jel? Kaj? Ma, to je šoraj gore. Samo ga šoraj. Nije pazio, je gdje stoji. Nije očitio, još ćemo udat malo. Treba ga odreći. To će za grupe, za subotu. Da. Evo, napravili smo ovdje za... Daj mu metalu da tamo razbijemo lećno.